كانوا آباءهم أو أبناءهم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دو قرآن کریم ده ev soza dayı ev kudriya Xuday alemi de malu canı xubedin juan re cennet heygeli bira ekul karşı yarabın ji kafir arası azabı Xuday alemi cehenneme heyyi ve men evfa bi ahdihi min Allah debi ki Xudiye soza xu muqasi Xuday alemi Xudiye soza xu heyyi kesinlikle kesek sünneyi geli bira Xuday alemi meşkera ba şehidana mahrum neke Müslümanı kuhatine Xuday alemi khira ve kabul bikişim ki sadece jibo Xuday alemi hatine jibo nava insanana bu zulmen şuma goti Rabbine Allah'e kafira Xudayne nasa kabul nekiri ve Müslümanana aşıktan zaten kafir mukanın var Yakub'dan Müslümana bir bilana ve Müslümanana mayı kısırlı Müslüman şehit kirin evdübin kay Müslüman vicda ve hubegerin kesinlikle evliyahani riyameyi riya şehida riyameyi kesinlikle beger tünneyi bir evi Xudayne nas bir ev bitirsin çünkü akıbet avan hem dünya hem ahirette husranı mücadele hak ve batıl be Hazreti Adem aleyhisselam o bi iblise la'in dest pekiriye be Kabil ve Habil devam kiriye ve hatta niku kıyamet rabeji ev mücadele eve devam bike. Geli buraya şehit şahide. Şehit kelimek Arabiye cara evvel de Kur'an-ı Dehatiye bahs kirin. Bere mego şehit şahide. Şehit şahide imana khoye. Şehit şahide Müslümanaya. Şehit şahide dava İslamiye. Şehit şahide dava İslam'e dava hebuna İslamiye. İro evan birayme aziz şahidiye live davet edin. Dava İslam'e kuvaye heye. Hakikaten şehit şahide. Du dünya edeci şahide, da ahiret edeci şahide, şahide liser hebuna dava İslam'e, cemaata İslam'e, o şahide liser imana xov, imana mümin İbrahim xoye. Şahide liser mücadele diraya Xuda Azze ve Celle diye. O şehit sağın. İca gel İbrahim em gerek sahip derkebin li mirasa şehidin xoy. Şehit peşivane dava İslam'ine. Peşivane dava İslam'e o ewe ku ruhi xo kirina kurban jibo dava İslam'e. İslam dini kainatı. İslam sebebi hebuna mı? İslam
sebebe şandına Hazreti Adem ve hulkiyete Hazreti Adem aleyhisselam. İnni ca'ilun fil ardı halife vakta Khuda Azze ve Celle ve ha ferman dike yani kuve Hazreti Adem İslam'ı bimeşine İslam eş kainatı Rabbi bejen işam bide. İslam sebebi hebuna mı? İdi emruha binarın bu fikrin ka em çıkas khuditiye li davavan birayı khay aziz van birayı me kukhuna kha feda kirin jibona me jibo dava kha jibo dava me jibo hebuna me lazım ekwem li İslam'a ha beri her tişti sahib der kirin em bi ahlaqı kha bi ibadeti kha bi ticareti kha bi tamamı hayata kha divê ku em li İslam'a kha khudi der kirin برای هر تشتی شهید وی تشتیش متخوازه وقتا کو اخلاق و خبردانه مه وقتا کو تجارت مه وقتا کو جیرانتی مه عبادت مه وقتا کو جل مه قیافت مه وقتا کو شین و شاهی مه دعوت مه تعزیه مه نلگوری خستنا خدا عز و جل بن ام ویازانه بن کو مبدعوا شهید را خیانت کریه ما خودی دل دعوا و نکریه بله کفر تجار ناسکنه تجار گوتنک ترکا هیا کو ترجمه و بکرمانجی دبی آفراد زل دشمن را نازه aynen بوی شکلی دشمن اسلام تجار را نازه هر دم او به هر وسیله دخوازه کو اسلام دخوازه کو مسلمانه جسر روی ارد پاکش بکن دائم خباتا وان أبا وهر دمجي مجادلة وان لقارشي إسلام لقارشي مسلمانا بفراء بافتراء ببيلان أو بدك وحلاوية تركيم كو بمير خاصي در كتبن هم بر مسلمانا مجادلة كربن حتى قالك جوان خدخن قيافة مسلمانا وبإسلام را مجادلة دكن أخلاق إنسانا أخلاق مسلمانا خراتكن إلو عمدنا رن قیافت میں نوک اے مسلمانا نوک اے صحابیہ عبادت میں نوک اے مسلمانا یا بلکی بہاوت خدا عز و جل دخوازه چواک حسن بصری خدا جا راضی به وقتا بحثا صحابیہ دکر رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین دبیت کو صحابی ویگا ساغ ببونان بہاتانا ناف میں ویج مرا بگوتانا غانا نمسلمانا میں یجی جوارا بگوتانا غانا دینن شواكو إيرو إنسانك مسلمان وقتاكو خباش لإسلام دجدينة أو إسلام حياتا خود دخوازة تطبيق بك إيه درو دوري ويج مسلمان حنكي خو بيدكن دبي فيا پر دجدينة و پر عشري دچه كلمات تركي بيج قالي برايا قرأكي أم لفي ميراسا شهيدة بتمام حياتا خو وها خودي در كبن إيدي شهيد او خلاص بنا چونه خدا عز وجل خيرا وتماما مزن بك كنت هف جويان جبونا في دعواهان جبونا بيرانينا دعواهان مسلمان عزيز ولهفدو جويان لبلي ام ويا زانبن سالي جار كي ويا دجارا بجواندن افيش خلاص نابه لازم اكو هردم چوا دجمن اسلامي هردم جبونا هنداكرنا اسلامي وراكرنا مسلمانا و کوکبرا مسلمانا خبات دکن دخبتن لازم اکو امجی بشو بروج به هر هاوی به هر امکانات خواه ایکو به زمان خواه ایکو به قلم خواه ایکو به پره خواه به مال خواه ایکو به زمان خواه به وجود خواه چیز کیبه لازم اکو امجی جبو پیشوه چونا اسلامه جبو خاطر اکو مسلمان امتا اسلامه و ایرو چوا ده حال کی خراب ده امتا اسلامه جبو سرفراز به جبو خلاص به جبو دين إسلام حاكم به جبو كلمة خدا عز وجل دسر تمام كلمة ربه لازم كجه أمجي ve xebada xwe her dem bikin bi her vesîleyê. O em gerek bibine bira, bibine yek vücud. Em veya zanibin ku xelasiya Müslümana çeva ku Üstad Bediüzzaman rahimahullah dibêje xelasiya Müslümana ev ku xwe bavêjin qel'aya uxuwetê yani biratiya İslamê bicîbînin û tev bibine bunyanê mersus وها بهفدو وبحلن ببن يك وجود داكو بن شخص معنوي لقارش شخص معنوي كفري
كاربن حياتا خواه بدومين كاربن سماغي بكن خدا عز وجل ذي شعوري بكن نسيبه ما خدا عز وجل ذي شعوري بكن نسيبه مكو ام هايج نسل خوش زاروك خوش هبن حسكرنا شهيدية وشهادته حسكرنا إسلامي بري هر تشتي حسكرنا خدا عز وجل ورسول خدا صلى الله عليه وسلم دلوان ده بجي بكن داكو او في تشتي هذا دعوهان كاربن بدومين بدن مشاندن أن دبيجن يا ربي أنجخ وأنجخ مشترى عبادة عبدي تيدكن أن يرضموا علي كاريش تتخازن تنبب سريا الراس رياوان كسيكوت النعمة خلوان كر تغضب خلوان نكر يا ربي تب هداية قرآن مبد هداية كريم يا ربي او نخوش ميكو نخوش بالناظر خوني الشافي تو الشفاء بدوان تبريني وان دربان بكي سايم خاطر ليقولون منكرا من القول وزورا